Agent 540! Napalabas, intalaw da bugok ni Maricho gapo iti bilin ni Adolfo. Kabayatan na, at dapay lang ni Spiwan Magallanes iti nangipanan da Adolfo kenkwana. Nalaos mo ti danag ti asawa na, kang runaan ti inana, gapo iti di na payla isasangpet. Napandangarod iti police station, ngem kaskas di ngawan paylang tinapintas adamag may papan iti pulis. May samot abakat tinangsapol ka ni Agent 540. Inyuman da ito iti may papan iti mapukpukaw nga anak na. Namuan ni Agent 540 ani Maricho Barrientos ti anak ti bakat. Nagdawat iti tulong para iti mapukpukaw kanu nga anak na. Namuan metlang ni Agent 540 ngayon nyumanan ti babae ti problema na iti police station. Iti may sangal daw, nas daw ni Spiwan Magallanes iti adadimteng a doktor. Pinadoktor dagiti nang kidnap ken kuana sa daimbaga away-awayandan. Itagagayem denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Patakak timak na. Nakasin ti umatay na! Magpuga ka! Amangan no babawian mi pa iti wayawayan! Tumaray man! Alisan! Punta ka! Tumaray ako na. Kami ulo sa... Uray tanaranyag dagiti street light. Diyos ko, sapay ko mataawan ti dakas ng aramid ang dahanyak. Nairidog kumanan iti sofa dito'y salas ti balaytaan. Kulak na tagtagainap ko diyag tuk-tuk-tuk itay. Parbangunan, sino nga tada ita? Tiyak pa'y kayam inagdap ti silaw dito'y salas dan. Umasidagak iti ayan ti ritaw. Ngamjak ilukat. Damagag pa'y no asino da ita. Daria, lupatan ba ito? Boses ni Alan. Alan, anak ko. Oh, mamang. At ba kayo gawin dito'y balay mi? Wala, anak ko. Nagkapgapuham. Nagan-ano ka. Mabit lang, mamang. Sumbre ka. Kat isarak tiri daw. Kan ringot ni Daria. Kaya't ko amamuan ng hadakon. Diyak maawatan, no apay nga intalaw, dak. Tadidak mo't sinaktan. Awan mo't ti dinawat da kasukat ti panang waya-wayada kanyak. Talaga anak kakaskas daw. Kansan anak kapapati ti imbagam. Ha? Anya ka kadid, Arya. Imbes amaragsakan ka, tasimang pati asawam adinaan ano. Mamang. Adalakan kan, no di ka mamati, honey. Sige, mapana ko niti silid ta. Kaya't konti agina na. Ni Alan. Tayo number na dito agparparang mo awang. Hello, Alan? Hello, Agent 540? Ayan mon, kumusta kan? At daw ako dito balay. Anya? Oh, kapakas na nas daw ka. Napnapanam? At kita tayo. Tinasayat, umaya kung dito nagdagusan. At di kaya papagsaritaan ta. Sakbay nga agriport na kinihepe. Ala, Juan, sana ka pumanaw. Urayan ka. Sige nga, Roden. Bye. Bye. Anya tinapasamak kini Alan. Naggapuan na nga ta. Ni Adolfo Cuevas din ang ipatalaw kanyak. Nga mas dawak, tadi na inan ano. Anya, kasano da ita? Basta yung pupukdak iti may sasilid. Didak mat pinarigat. Iso na lang, tayo nala na ti ATM card ko. Kanti retrato mi kini Daria, idi nagkasar kami. Anya? Saan na pa ngayon subli?
Ngam impatulod na kanon kini Darya. Anya, innala na. Sana impatulod kini Darya. Anya ti motibo na itikas dyan nga naramid na. Jak nga roda mo. Naawat nga tan ni misis mo. Jak ba't nadamagan? Kas lang amin kaguranak ni Darya. Anya? Di na ko na kasarsarita. Ni mamang sana may ibustid ang damagan na kanyak. Idinto ta ni Darya. Kat awan man latim bagana. Umisam. Ngam apagapaman. Dagas ditan. Ang mga no sa bali mo ti atapon nan anapanam. Ang mga no di mamati no ipagam anakidnap ka. Kat impupok da ka. Jak mo. Kat anya ti plano mita. Jak mo. No anya alugar dyan nang ipananda kanyak. Iso ajak mo't maibaga. No sa dino ti hideout day dyan awanted. Sayang. Ngam mayro paak dagiti tao na. Mabitlahan. Sung batak ti mawawag. Ni, timot gaya masawan. Anya? Sige, sung batam. Ngam di mo ibagbaga kadwa na kita. Okay. Hello? Agent ko, si Mang Padanianan. Namawan itatarin mo. Kasta? Patsaka na palit yung opisina da. Nag-uniformimat ngamin. Kat anya ti madamag? Naparan na ka no? Imbaga na anak kidnap. Yung sa anak ka mamati. Anya? Apay ati ka mamati? At dalakit di milagrong aramidan na. Iso ang please. Ibagam kanya, no anya ti amom adakas na aramid ni Alan. Ne. Anya nga itamok. Awan may bagak awan mo tamok amadingar aramidan na. Please, agayam kayo. Mom unay ni Anan. Mom na niya dagiti kabaulan ng aramidan. Sorry Darya. No may papaniti ka kastabanag, awan mo. Nabayag adi kam nagkitkita kinialan. Iso amaawatam ko ma. Talaga nga awan ti may bagak. Sige. Sana ba nilang harutin? Bye. Ay. Talaga saan gayam amamati ni Darya na kidnap ka? Kunak ngarudan at da kasakitan. Iso ajak amon ti aramidak. Apay alino ko nakmialan. Anya din nagkurangakan ko na. Anya ti basol ko. Tapasakitan na kiti kastoy. Dari anak. Anya day taigid ka, ma'am. Surat ti babae. Kat nakasigpit dagitoy. Ne, retrato yung mat idinagkasar kayo kan alan day ta. Kan ATM card? Oy, mamang. Nalipatan ka no ni Alan iti ayan na. Mamang, liniputan na ti anak yun. Anya? Adda babay na. Iso tinang ipatulod ka na gitoy. Liniputan na ni Alan. Anya bugok, kumusta tinang ibaw na kada kayo? Naikabel ti surat iti mailbox iti gate ti balay da SP1 Magallanes. Sigurado na alam ti asawa na ti surat, bossing. Nasayar. Alam, bossing. Napay tayo di surat. Surat dayjay amang riribok iti panunot dagiti pulis. Kang runahan kini SP1 Magallanes. Kasta. Baban dayjay, mariribukan tanto. Oh, siyempre, mabaybayan dan ti misyon damay papan kanyak. Ken, makabalasak tumaten ka ni Maricho. Mawad akong bossing. Uraysan ko na maabrot ti amin na gastos ko ka ni Maricho. Tamay raman maten, mariribukan iti kanito. Asala nga din ti asawa di kinidnap tayo a pulis. Wala, bossing. Aman no, agsinadan to pa'y kitnin. Wala. Saan tulangan na sikatin sina ti asawa na, boss? May tulad to kanday di ang Isarting mo daytan, bugok. bossing? Jak kayat ada ka matem to pa'y ti may papan.
itinagtalaw nga sawak. Wan, bossing. Di sa pinsaran na. Nuwawanan ti aramidan nyo, agsubli kayon dito'y hideout. Wa, bossing. Paliwan mi ba ni Magallanes? Di mi pera na mo ano, sino ti aking balay ti simbagan na itay sinurot mi? Amangan no ti balay ni Agent 54 o dayta. Sigurado mi ba, bossing? Ala, makamo kayo. Agam aganap kayo. Amangan na makadlaw mat ti sipsiputan nyo. Wan, bossing. Laglagi pa nyo kabisado na dyan nga SP1 Magallanes tiropro payo. Iso adi kaya pakpakitakan ko na. Wan, bossing. Ala, Stan, urayan kayo. Bye. Hanya nga tati aramida ni SP1 Magallanes. Ako reka. Dahil mat nga Agent 54. Hanya nga tati pamayaan mi ti dayjay. Iso man ti panunuta kita. Masapula pagsardangan mi matanday jay tapno awanan ti parikot iti amin apag nami. Sa anak amamati am aramid ni Alan ti Kasjay. Uraya ka sumangpat ti anak ko. Sa anak amaturog aging ga iti tiyak makasarita. Adda nagsardang alugan iti batog. Barang no isun kinaglukan. Ni Alan ti dimtang mamang. Agpupukak iti bakan ti asilid. Ijayan ti pagturuga. Darya anak, urayan ta ti asawam. Duha ta makisarita kan ko na. Da kayo latan ti agsarita. Jak maaklon ti inaramid na. Sige, mamang. Nasakitan iti husto ti manugang ko. Bayaklaan. Ti anak ko, ti kasarita. Anya? Ayan ti surat. Adda iti asawam. Kaya't ko makita ti ibagbagaya. Mapanak iti silid mi. Di mo madanon ti asawam iti siledyo. Anya? Tapay. Di nakakayat a kasarita. Adda iti bangir a silid. Sana mabalin adi ka magsarita. Sana pudno ti pamabasol da kanyak. Sino ti mang pababasol kan kay ti Kasjay? Diyak amo no asino mamang. Isungarod akayat ko makita ti imbagayo a surat. Ingkag tuktok iti silid nga ayan ni Tarya. Kaskastrak na lang. Iso asaan pa'y anak katurog tay chay. Honey, ilukat mo da ito eh. Kaya't kakasarita. Honey, lukatan da ito eh. Honey, amok amang mangagnak. Agsarita ta ko ma. Sana pudno ti bagbaga tinaawat mo surat. Ipakitam kanyak ti surat. Tapno mamuak no asino ti mang dadadahal kanyak. Honey, lukatan da ito eh. Honey! Maawatak ti asawa, manak ko. Siyempre, nasakitan iti husto. Ngamsa na pudno tinailanad itinaawat na surat, mamang. Uray pa'y. Kasano nga rod ang maipanagdag mo asaan apod no? Aging ga iti jak maamuan tinagsurat. Jak tumat maipanagdag apalso da ijay. Iso akayat ko ang makita, mamang. Tila ang asawam ti makaitad kan kay ti dayjay. Iso tinangidulin, anak. Numaamuak lang no asino ti mang daddadakal kanyak. Agsaga na langan. Kakadwa, nakaturog nga tanti tao dita. Ramidan tayo, bukok. Ayan na ito eh, isang galon na gasolina. Kaday tibag. Anya? Ape adiwin tukat. Ala, at damapan mangala. Iwayat tayong tiplano tayo. Wan bukok. Tikoy! Tika timapan mga lay tiga solina Japan. Sige, no problem. Darasin nyo! Kasla adda na bakabit a rubahin ni taya. Adda nga ta nakastrak iti bagod.
Sigurado man. Sumiripak. Narigat na maturog akon. Ajak masigurado na natalgadag dito'y winusan. Naulimak matan. Amang ano limabas lang dari ay. Ha! Gelat niya daging malayab dito baba. Tayo ka kagla! Uram! At namang uram dito ayan ko ako lay. Rumuarat adagos! Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem denggen inton bigat ti paggibusan ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo nila iti Astudillo Aquino ken iti mat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay